L-eks direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers, Adrian Hillman, tqabbad bħala konsulent mal-gvern u qed jaqla 4,000 fix-xahar mal-Awtorità Maltija tal-Lob. Dan kien konfermat mill-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien qiegħed iwieġeb mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Il-Prim Ministru qal li din il-konsulenza qed tingħata għal xogħol ta' relazzjonijiet pubbliċi u l-istrateġija marbuta ma' dan is-settur. Adrian Hillman kien irriżenja minn Allied Newspapers wara ir-rapporti li rabtuh mal-Panama Papers. Daphne Caruana Galizia kienet żvelat numru ta' tranzizzjonijiet għal madwar 650,000 euro bejn Hillman u Keith Schembri. Bħalissa Hillman u Schembri huma suġġetti għal investigazzjoni kriminali. Mill-istess weġiba parlamentari intant irriżulta li d-deputat Laburista Edward Zammit Lewis qed jirċievi 17,200 euro f'konsulenza legali minn Identity Malta, waqt li l-eks membru tal-General Workers Union, Cory Greenland, qed jirċievi 300 euro fix-xahar mill-Awtorità tal-Lob għal konsulenza. L-analista Vincent Marmara qed jirċievi 51,000 euro għal servizzi relatati mal-informazzjoni.